pirinçte de yok. لا في الخبر انا برضه Yango Facebook ve rebar nakarana. Olam nizeke çar dönme çandiya. Hatnayı baş bu. و ویگم دنگینا هم دکتن جبوی هم خوارنه و هم فروتنه ایرلیا ای مروانی بخویا ما چندیا مه برنجه ششمی هیا و جنها مدروتیا ما گیره کر معنی دنگی و جم دکتن جبوی حاضر الغا چیلا ای گو بکری ای وام دفروشنجی و تیرا خوارنا خوجی والله تخمینی افچار دönme ما تونکو 500 کیلو çöktük cihatya ve ca aşağı yukarı kapakayı çe demene 700 kilo eme şaşmiya والله ilo hala hazır em de 15 ödi kam mezinin drumayı Toptan da fırışına na propaganda ego şojej maler lazım tedbi ego ne lazım şu alaka hoşinayni işte gibi jun destek edistan jboy bırıç. na destek nina Jboy ve destek yetkili yaratışına gombejin haya. والله گو دستک دابانا قنج بو گو دابانا می هی بهتر ده زیده کن خطی دستک نبی مصرف زیده قبایا امیش تی نادر کبن و دبینه معنی ایش آشی نینن پک پیدا نابن هنه گو هنه جی کس واقلامیش ناکی و بشخصی خواهیگم از حتما بر ایش والله ام تخوازن گو yetkili دستک بدنما وی برنجه مروانی ام زیده بکن هنگی خوشا تعمایی گوزیده بی و başka ava گون دستک بدنما و هزیده بی و گون ندنما والله کسی گوبچه نجنینا او که امکان کمن خیراتن گندما مروانیه بالیه کرجوسه باتمانه گندما زمانه بره و برنج چاندنی برنجه ما ششمه مثلا برنجه سیمه جهه چورما اما ایما ششمه ترجیح کن ای ششمه ضعف خوشا قالی تلیا وقتی حساتاویه ویگا گیره هم پیشید کن پایدم تینه ایش ماکینه هیا ولو سر چه دنگه نبی و مدهرن جار که و جاری خلاص نبی جارا دوا جار کدی تاویجنی لویر ایدی حتاج علکی جف صافیت کن برنجه ما değerli وكبري نما تشندني سبباوي سقمتي عافيه هيا وجبرغو مثلا برنج نو كفات تشتي بتشكي فيرما هندكا ملت نكاري خوبي وغريدي يعني geçme millet sağlamışnaki jurji kaynaklıya و اشكيم بونا avej kaynaklıya ولا devlet destek da bana belki mesela millet daha beter çand bana ama devlet ki hali hazır buna birinci destek خواناکی. اولگا برنجا مثلا هجاری چولما مشق گیجه چند ویگا سه دونم چهار دونم سال ناجه نینا کس ناچینی ما اولو ای سال en fazla göçenna çarpayın dönümün. O da jboy xwarne jem çelin yalnız gohabe jboy frotne jem çelin frotne raji yani en az 4 milyoni vizede piyasena çünkü bergo kalit haliya yerliya doğala hiç ilaç kullanmış birinci de sade doğala.